Abusia ha Attention TV so ma wakwa ba emfa emra so na oni me di nhia ya na hu se menimu ye mesere na de chese mensa aka nature man e wode mo ha no sei na enim se nature man de nwura efufu ye dan yechi ne nzo ya do de da kochu ball mu ne asan hia ka ho eno ho mfaso anoba be kire osan so eye manina president ansa na do na mere ya afiade bi manina president nano weekend e twemu no ne baba ko eware ye be bisa no ho asem kakra ansa na yakoye main topic for today ene mame Agradaa evangelist on my part na sorry a what ya no ene ordination na ebekoso on the 2nd of August 2022 yes sir enya ntie se papa kra no wenya invite be bisa no so beko anase onko oni bishop of we ataso eya adwen se ekamia kwa se mame no apobo na no di Kristo sum no ebebo nti e masofo bia ya mani invite mani nkupie mu ewa dwumedie no asense mebre ana yebeka ho yenko man nature akwaba yebi ide nkomo hwehwe no ebe hyehye so papa ma akwaba eyo did say bibia eyebo nyame adom boko ai na wo twetwe mu yehu se obaba ko ewa reye eye twesi boache yante eyibi afi ho ye pese etianta yo that's mayanka I'm church Ghana TV4. I'm Attention TV TV4. Na we as a funny tea. I to go to the ministry I saw them any tea. Odi for me persuaso. Same people can say persuaso, I'm some persuaso. I go see Mami Chia University. Queen baby will be a mission no more than in Quatintin. Na Mami Chia honorable Kwasipoku. Honorable baby will be Azumichao, honorable Kwasipoku, chairman papa tema. The senior men na bambo kasi se MP time no so akwa win in one touch ko sefata and you nyamne bambo kasi enso so na akosia wabisa se ma men ka ho bi nsusu ma me chemba podi fo amayawo abi se ma asemi weni mu duru o kan Proverbs chapter 3 verse 13 o se nyansa wisdom entiasie wisdom nemo emu oduru sen ahemfudu obi a onim o wisdom no nyansa no sa nyansa no mu oduru sen ahemfudu mindi obi atem ye nemo bible masana meka sanka bible ana apese bi anka ye kenka no bi kuti o se so fu di obo akutia ana wodi atem me PSA eye Tracy wawari sani awo kano na ne ama men kasa ho no wawo nyansa dem tim wisdom dem tim mu duru na me di nchi akase Romans chapter 16 verse 1 to 5 no sanchi ana me dem ma no me chia Tracy echia ne kun echia ne ho kani echia na busua nyina na wade ne so me sere otwedi ampo nyankopon bese yadom ano ho tene berema ye bondia na monsanfo nyina akoto no me sere se omom ho ban Ghana fo nyina de akosua mamen kasam we Ghana fo yi nipa bia nkomo hwe se Tracy awade ne nka nyina betime mete achi piesie no me de sunsun be kasunsun ho aboa no na gyina ebi se be ma na ya be Tracy disika koto be ma no ono no ye wedding ono ye wedding Tracy na ye da bi mpacho akosua uti o sika na be hwe boyfriend kan no anya bad what I say be ma de hwe bad ye ni case normal be oba ko hwe be ma pe na be case because one Ghana for ma ebu sika nyina ntimi hwe omo kunu omo prafo no anke efe puso ba ko ho de efe ka efe mabo efe na utwa sisi uku Tracy koso aye wate hira o hwe be ma na boju se no kra na efe na emi ekumi no because tunku papa manifan siram ni ntimi fumo na Tracy ukoda mu a ukoda nkuku mo nya nwi atwetwe wate ase o papa matufu papa fa e bebo awo agosi amayenko na mewie tie si de mami chia me baba bi
Me baba baby. Okay. Yes, that's my hottest lover. Makuma Tough. A PhD. Why me bam dono makuma mpa na nyamenka wo. Amen. Na Ghana nso nkoso. Na Ghana nyi. Papa yebetwa so a ni na evangelist mama part 2nd of August nyame adomo chine ya yebe ordination na wasanso ebia so wedanya apply life de etoma no yeti yenyanti ase wo so saka invitation card na sana yebe sha ase wo saka invitation card no Bishop of Obiata wagana memu hase eni nkrata bi wa bonten se ka me akwese aso funi phobia o menya invitation card ni binaka obesre a ma won enko program no Yo medase agozia papa ba mi chia Ghana so fo nyina ebi am kasa me be kan obi de ebe obi de se ye udo nya udo fa na beboa akosia Ghana na da ho no ayese sikani a wanya sika na wahwe ne mma na nkola ne mo ammoa mesika na nyina na sika na sa oya abayiwa o papa sika sa ade ba akopɛ ne bɛtɛ akosia de ne bɛbɛtɛ wa aka kofa boy o wa kofa den boy thank you mema no so bɛ den ka na ga de se mema no so papa sika sa ise ko yɛ den okobo krono wana nti se wa nkoyɛ adwumaden a obɛbɔ krono yeah what you say nti ama Ghana ema wa wo nyina ya abadamfo mento sabimpo nipa ti Ghana ha ama Ghana wo nyina ya abadamfo ebi ye agimefo okay ebi ya tetekwafo ebi ti nyansanim ti na mpesa nka na me kasa me de bible na ye adwuma okay me mpesa me kasa rough na obi akase osofo ni didi atem ka me de bible na ye adwuma so what I say na wa ma bible na kasa ye ma obi me kasa papa de ne nsema ka na ye kutia o kasetia sofo obi ana se o kasetia sofo simesi ana o kasetia si until let's see something in Proverbs now okay 3 chapter 13 no na afemi mfansa na mra baako because the seven amekane modu me mpese me yade bia obi beka se osofo idie ne ye respect na pa na ye na the psalm de okay kan kwase sasa kan 13 ne mame okay kan kofo beefy we the kan 13 ne mame I want 13 yeah 3 verse 13 okay yeah osi nhira ne onipa ohunu nyansa aha ne onipa onyanti ase aha men kanko 14 no osi na emu the adenya ana yeah obi onu nyansa bia onya ade enti maye hu se obi a onu nyansa no wonte ase enti mami mi saw asemu na me pese me kasa wo ho obi gas me di obi atem because nkofo kwa yes na nature man wache ase se me mama revelation bi amfa agozia ma mensa hwe ye hwe ade bi okay ye go back to Proverbs chapter 4 verse 7 also me pese ka me kasa but mama bakokeka nse bia na obi akase wo so fu didi atem so ada se ye go nyansa ne ade titu ti o nyansa ne dai ade titu ko enti nyansa na fa wadwenya ni na enya ehunu sa enti ye papa bishop oforiata no a o kasa se obesre asofo anya invitation nyina no me de eyo no na adwen na wa kire okay na mami nka ne sei tinam se beka senyansa ewo Ghana asofo tirimo sanyansa ne bi ene esi ade bi bua mami Patricia esi edua okay utie mi ba senyansa ne yenya nyansam yenya hwe babu mu ho ya fra bi Christianity apprentice Christianity apprentice no yemi sase mami Agradaa wa fam ana wo mfam ye okay number 2
Sa Christianity apprentice mami chechere bia na obi nti ase. So we Christoni a oba ema so bia me nyame adwuma ofa entitiem wodi sof bi na ase for solid 3 years. After 3 years no na for ye adwuma be ma e bia be di elder na ko bia soro wa ha na ye de ama wo di elder na hwe wo so. Itu ba hwe wo so a na so 3 years akwai say 6 years. Thank you. Ne ye hunsa mpa wo ye mature. Wanya nyansa mu hunumu ne ntiase a woni nipa be kasa odom ne nyansa mu. Na me sha se fi papa bi e frɛ pastor Chire. Okay. Oni Agradaa kun ekoyi Agradaa abosomsam egu abonti. The day I yeshi na abosomsam. I was there and a lot of media people, personnel people came. Were a lot of people. And I don't want to mention ABC or whatever it is. But me kasasa ni asam ne city here. Sara me pesa here. Now we saw whatever it goes on. A lot of cars, a lot of dignitaries who follow the woman to the place. Yemi sasa ntitia be na sa apostle Kojo Chire edema no. Emani di ko yi na bosom. Emani di ko yi abosom no. Ntitia be no de ma because obi be totally convinced to serve Christ. Eye nyama ba ko mienu bi e na wahu. Eninti and why convinced to serve Christ. Na obi anso a wo kosia wo ya abayoa wo nya virgin. The first day you met a man be a bema no one no it was a virgin but bema ni briki anono ya no so a virgin but that will be be fi one virgin ni hobiem one ni virgin and adwin say bema no dan ko ano briku virginity kwale but ano the kiss ni very powerful than so be briku virginity because and now that sorry na wo kaka wutrim say bema bi afima no ebi nsida ebi esi na wutrim a wo de ema wo ye nyama extraordinary ye maami Agradaa nim nyame I quote na wo nim nyame ebi frɛ na za ebi frɛ ne so ye nkontompodi ebi so ye kromfo a lot of west satam no ye kromfo no is she able to say papa bi abeka nyame sama kire no ne kun susu wo asofodiem enti papa ne kun ye misa ne say is it a setup of trap no de maame na tu ena maame pia me yire nkona pasa kire entumi ndede no ne yin fi abosumsum na mo ye yin fi owi a na ye jana ma wiase wo ne twetwede se wiase wo ne twetwede wi a ede ne ye benya. Okay. We are preaching the gospel to people to repent and these are but we are not imparted the wisdom to them. See about imparted wisdom the amount they are. Then we should tell Agradaa Sampa she's welcome. But welcome now you be for Agradaa so you say when you tie ni free he enti nka ya kasa yi papa ne yefre Kojo Chire no ana apostle Chire no on say ba bonten say ye de maame ne fantitie mu ana yemfa na mfa mu ansa wo kokobo na su. Okay. O se ne yemfa ya no mpa mu nko enkwagiem ne yempege ni ye nsa koso ngi Awurade Yesu Kristo ntum se one ne da nkwa ahyase ne awiye ne ye gitum dia won mo Yesu ewo agya oba ene won konkon di mu enti ba bia papa no kobo na su we he swimming pool mu swimming pool no ye bi se enu asofo ne se wa kan Bible nyina fa na wahu se ye bo asu wo swimming pool mu Yesu ye bo na su we he nsu atini enti nka maame ni nyantitie bi ne nkobo na su a ne okofa ni fifin ni mu nso be wo horo no ho no osan wan kire ne han no. Okay. Osan ne kotena ba bi a e ma ne hu han no enti maame ni so waye mistake bi a ye asofo no na abo wana ma na ye mistake because ye nim say me nua be ma me bra pani computer man e ka say Agradaa ba no ho da nye se maame ne nko asore da ye papa amakota
our in the Palace Chapel no na evangelist am apart o no okọ asoro hye nkom so oba be yesi ema ebamu ena na wa be yesi nti no ono ye ne mama ema ono kra no anonche no anonche no ye de man so fa nko ye de ye de man so fa nko ye de e ma so da mitima Agradaa meje ye se me member fi so watena me na ase wa bele no kwa Agradaa no office ho na bebo wana the fault is not coming from me se Agradaa me man so to no office wona ma tie nyame asem ho emmoa me nti me ba beteno di fa kwese ntwi na ase ya it doesn't give me be different okay enti adena Ghana sofo mpanifo every maame ni invite no enkire se maame adwuma de woni ji hu so obeye na mo wabam no na ha na wote but when blacks always paint yankase ho black yempese ye nuano be hu light we are always ye na ntitwatwafo ye the steel killers ye osefo ye amambafo ye mehu ne ntesa me pese be ko bebrenka me mo a chelse e kwa ekekse no se ye me man nyina anye atesam ye me man nyina anye den enye nyama bia na ye de aso ne ya adwene be den e bisi so na ntesa hwade na na kufu ado ba man Ghana yanka so ye savior ene ye se na ye bronsam ama Ghana ye de ye se na ye bronsam ena me de tutu won se Ghana ye te se sikani e wanye sika no ahwe ne mma na bia papa na be firi mu anase ne sika abebo no ne mma na bi koye tutu be sibra ne mma me ma no so ebi nso be ye dragat omano nsa ebi nso be den e be hwe se o metna akronfo tna bia ebi be we smokers because why out of control ebi se ebi kura do timi hwa na ye boss wan atai ebi se na abekọ Agradaa we so mi nenanum mo na mubu ni so oye evangelist on the muni so evangelist nyame fro bi no bi ne ho but me problem kakra me nyane se me kan se I think say ye papa apostle amakwata o kase sofo bi amenko ye man ordination bishop of Oriata excuse me to, for my word na me ye ordaini wa no nche say o ye sofo me kama apps asofo aba beberetie obi timi ko Bible school 3 months o se me ye sofo no ne nam 1 month church sim and now no be invite no be gina pulpit so no preach na ye ja no kwan no dey aye business and no na if say Ghana asofo mpanifo no sorry no mo kire say asofodie ni nye 3 months asofodie onipa no so ko Bible school no person be apprentice Christianity for 3 years no person be di no the 3 months pa ko si Bible school it is our schools ni na so mo krepo mo no mo say mo train bad seed hwe mami kan ko ye wo asofo mamu a omo ye wudi fukrase a Agradaa ye wo asofo o man we mu a Ghana omo ye wudi force Agradaa and they have caused a lot of harm to this nation. Oma we ye brain na ye asofo because ye ntimi kan no correct politicians. Okay. Ye ntimi kan no correct members. O papa onya sika na mo do ko school hwe mam inu na me ka asemi kire ma sore ma say free education na kufu ado de buy no one is already there e wo ho free nkruma time no e kan Ghana ye constitution ho e ye policy ye kan ho ana onu aba no se mehyem kena na de ne timi ayeye agozia uri so ko soja mai soja mu no ye o mai form soja form so police shoe uko policeman the same thing yeah I'm not commentary sanitation ya honidie wa soja fumu ni bebia ye wo telafo ye wo we wa kwa SS uko SS ne ye wo courses wo ho a ye ni ba no e so okoye wo se me koye business me koye accounting me koye law me koye marketing me koye geography me koye home economics me koye visual art o peso koye lawyer wonso nya grade
39 obi nso ayi 6 o person ni me koye pure science na ni pa na koye pure science na class ba ko wonim se wo ntwa o ma me nso sika ne nso na do akoye pure science na wie pure science nso de ye se edi sika pa o ma me so tonya ma o mokola oton amu ho oton jenne oton meko oton ifadibese ntroba e wodwemo o ma me yekuani a Greek nyina wo school okay what's me mpa Greek me mpa technical mpa literature me mpa se makwakwa kirade me mpa sa course ni nyina pure science me pure science ukwae no wo bae no wan twa school ma me so ntime nge scan for one to aso enti this season won mo apply soldiers nyina yam form no sa anye ye wo ye nipatie tia na onim homa na wo ko so jam ne ko apply ene ye fa wo se wo me peshu make aside ne ye de koto ya obeshi soja atare wo police shuri ya wa ne se wo ye shumeke sanitation nansia na krame ya sesa nkrofo sanko trending wo ye ko ye wo school ne ya ba yanka akrame ya obebere enti Ghana fo na Akufo Addo ene ama Ghana wo mabone e mabone no enum nipa ne yenya o ma up to date enti ye nya ni papa o man Ghana so pa ye mfa bofo mfi soro mra medi president o Ghana so obema e bibia ye kwa ye ntwusu ade e beboa ye maybe ye electricals or technical but me nya attachment e wo interplus me kwai no me be confirm worker me ye me service ni o mo fa me no mo tua me ka me firi o me timi sa ba ECG so ade ase me fa trender me ni se me ye hia ni ba me firi ho pia me pese me ye doctor me fa ho me konsa me timi dia da vecha be ye ketra enye ketra mpo ketra dia wo ho ye ni se ho me konsa me timi be ketra na aduane so amanfo no ya e posti e maili e de ko delivery service o betimi course we dietitian yeah aba a doctor for dietitian wa be a doctor for health wa be a doctor for so many things you can do with the home econs but what type person obi an tia mon ecosia home econs yeah and ye hwe Ghana ha ye need dietitians more than 50 ye ni bi almost one na be kwa akọ kidney ni aka say ni aduane we na be affect kidney ni we na be you say ni we na be say nti Ghana obi iwu na ni kidney no problem person ya fa na kwa abrochi ni enkohwe ho ni menya dietitians won betuma hwe kidney aboa ye adan ni school su no saban se kufri ya onfa bibi e beboa nemu okofa kosa din no ni se o maame ontimi enso apia koto ho presbyters no maame beto nemu okodu ha uwie na abekọ university aban ma free yeah obetia it we should put that in our head it me back to ye nua masofo ye papa apostle ya bishop of Foriata o ka say obi amenko Agradaa me de what I can say now is say ma me nani abaji nyame adwuma ho no hia corrections enya biwe ne ebe po ne say me no mate say me invitation akodi baby or the invitation am obi show inform reme say ebe come inside personally I will go nyame ade mo china yeah I don't see him as a devil I don't see him that way because we need to bring them and change them and give them light not the darkness we need to change them we need to bring them back so mo be hu Kristo na Kristo no hu no esi atimi chance ja atem didie obi ye wade agya maninka emfo bi wan sam nhiro mu se wa be evangelist me metena social media so e medidi atem kankwaje asem yesi na nka ye papa so fo mu akyekere no na watenetene no ne ye hu sampa wa wo preach a menko so mic mu enka se wo ye donation a enko gina mic mu nko bu mu dwadwadwa ni nyina no ya out of band na wadi hu ni na su ni ban fofora be den abetena mu ne ye de nyansa no proverbs no nyansa no asa atena ne mu na aboa because nti sa ye be na atesem Bible so say memfa ya so ne yakoma ma atesem nti se wo de wakoma no wadwe nyina ma atesem a wo ba be ye sebe kwasea what is the bloggers no bia pe news to move on to trend nti maame na be hwe woni se maame na be popular than president of Tvgh so na say ya demonstration etia no demonstration akoda wo ya sign ye foforo ye say obi amenko the program hwe I am telling you say aso den be ma me catch them ne
Oye no working way to that be no Friday. Friday. Na me ademo china. Which is Tuesday. Tuesday. Yeah, I saw them bema. People will go because obi wa ha, we did atem mo a na nipa don. Papa your time. Enti na kame kan say, ye papa ma sofo, Christian council for emra back, no mo invite ma me no. Say ni ordination o, wafra Nigeria fo wan den o. Sa Nigeria for sofo mo so, o me ya sofo. O me ya sofo. Me say yes, Ghana. Dr. Ben Danson. O mo nyina so baby. Enti ni American waba du Ghana. Oni asofo bi na maba. Awon bedu Ghana. O mo ba be ye. Enti nka Ghana asofo. Ye na o mo kaka na o mu. O no mu tie because o mo de so mo hwe ma me so ba be ka a Christopher nyame ma ho. Na ye tu heaven akwantuo no. Ye de ko kire Jesus say, this is what we have. We have already changed obi oye comfort ba. E ma na be kan ho. Na wurade am so ani ache. But in this kind of young cancer bone, young cancer. Nti ye pese hwan na me so nyame. We smoke it. Ebia. Ana Robes. Ebia. Ana gentrafo. Asawo ni Yesu Kristo chenyi asawo ni ba. Ni ye sina bo say, na wa mo nyina mo wa na nya bone da. Onfa bo no nto. Emmo obey. Obi antimi. Elia odifo Elia no ko ba bi o mo kokko ya de. O mo ko na e se mema si o mo to akoso. O mo form turu mu. Oba be sia ba ko o se me de me ho bete so. Na emu mo kwa mo kai mo be se kura mo kai. Ghana so for saying no mo di on Bible. Your time na ebe. Enti me no me person be ka say makasa ti obi is what they believe. Na ne Bible na ka. Na ne Bible na ka. So mo believe say obi so me nkwa me miti we na me ka say yeri me invitation mama me bi so mfamro e be ka me nsa ye. Se be ka me nsa nko ade ya. Mama na frɛ me. Mama be. Oh, mama me fare say me bodi mama ga uga tete. Uzo ya adwuma. Macho ga uga tete. Yeah, nti se be ka me nsa nko ade, am ka me say na bia me ntimi nko. E be ka me nsa nko ade, why not say me nko? Na so first say Ordination elsewhere. Oh, why not? Alex Debio, obi na top petrol gumi kem akọ. Me no be na top petrol gumi kem. So what I say? Me ma sorry ba. Why? And I told them straight say, "Ma'am, obi afra me say me invitation wo." Oya na nchen. Say be come inside, I will go. Me who ni say abosum dem na me ko. Na e sofo no so oton aso dan na. Oton aso be dan no. E dey na mo ka kire no. Ya ka hwe. Sofo no ogigi aso de masika. Ogigi aso de masika o. Edi si aso dan se me hihia dan ama mo. Enye sofo ne pocket money o. Owie na oton. Owie waton am Agradaa, wagiska. Sika no oni aso de masai ne ko bu nkunta. Then you should question that pastor. I'm question no. Ni enjai hypocrite ni nya twemo Christianity mo. Ebusia ye jai papa obekasa ma. Me producers ka be bomachi. Ebusia ha arere dey for Erica kwesi Antwi ebesi. Mama Agradaa ho nsema ekoso ochema enti mpacho yesi dey sre ekwa ma ga ukatete mpacho invitation card no. Fabre papa. No so. Onko na ye Ghana for who say nature man de ono no so ensembia so Attention TV esine ha anya de mu na ebesi ye da se da ne da o hwa Attention TV. Keep watching, subscribe, follow, like, comment and also share. We will keep on also inspiring you through Attention Multimedia. Yeah, that's